Meghalaya Post.news. Kikon ke hajar ke Himalang rin kila aipor katsan sengi ke Khasi Autonomous District Council ke HDC manweng no yung nong te sing si emyong na kasyuki si em ke Himalang rin da kababerngem bagi pajba ka hima kinwan sya tangan haplau ke District Council ya kini kejing berngem lapan benado convener kun ki hajar Himalang rin usam lawat lat kerpang el lang rin hadian bawai kejing elang bat ke Executive Committee ha kejing don lang Chief Executive Member CEM ke HDC habapan benai karai usam lawat lat kerpang ulong ha kejing elang bat CEM ke HDC ngilai keran sibun kimat hakabaya daing bat kajing ujor jungi syaga District Council persya UCM nong te sing emyong kabanado arajar arpulai bat donru sibun kiwei kajing ujor kibang iladep ujor hakini kisengi baladam ngilapen pang bakum kikhun ki hajar ke Himalang ren dalelero ngimla ban pediang bau nong te sing emyong unlong biang UCM bapura jong ke hima jongi usam lawalat kerpang ulai athu bah kajing elang UCM ulong ba ke Executive Committee yamta kamla ban ai kanu karai namar kadang don kam ban pulia benia yaki file bat yaki jing ujor da kikhun kahima persya UCM nong te sing emyong hakajing elang bat UCM ngilapan sengau balada ka isi kamla banweng yu nong te sing emyong hapo khatsan sengi nakaleng ka jongi inwan biang hangni ban sya tangan tat hadu ba ka Executive Committee kan ayengi ka jubab ka basai kidon sibun kilenti in sepet ka e bangin le ladau pajba uong nginthia hangne ban yo ekarai inwan biang hapo khatsan sengi ban thia tat hadu ba ka KSUDC ka ay ka jubab hangi khun hajar ka Himalang ren yang kita elam mangin ya show me perkat hapo yang like kena sibun kimat abai dei berkecing ujor kecengi kepada duk islam ajar pulai wal donru sibun pat kiwi ki complain dipanggil ada penbu hak ini kisni kepada ada berkumjo yang like keren ya kejuk kamat syapang kajing thong biang ka council ya onong tai sing imyong ku muslim barang ba jong kahima ya lapan pau mene pana kaliang jongi ku kikun ki ajar jong kahima dan lele iru em pat niai teng menginai persya pat ngim laru pan peliang onong tai sing simyong pan teng biang pan long usim nosin syar jong kahima ka jongi milapan sengai kata pana kaliang jong ka isi dekat UCM ilong ba ya menta kim patla pan pule dan pan bijit bini biang iki file amar ka jirban jong ka file pat ka poru ka lalong kerki dena kali ka jongki kilapan porangi pat kilap tharu lagi don kalenti pengelai kino kibenta kasyong hangi berkasyong akarai kejong paipa jong kun wajar jong kahima kata kadai kebangi ngila yakin mene pad UCM ilapan sengau ruba malaka isi pamenta kamla banwangi hapo kakatsan sengi gumta nakale ka jongi Sastin pat ukun wajar jong kahima langrin inwan hangne pansya tangan taradu pakai isi kan ai yangi yaki jebab ke basai kata kadai ka jis pensengau ka jongi haka isi selena kale ka jong UCM uksan mala apan ai yaki jebab taradu penkur ke jekren ka jebab ke bangiyo hi kalong ba ya menta ompat la apan ai karai taradu bana kale jong UCM bat ka KSADC kan yo ban pule biang ya kifai nang ne sakmat kata kadai ke bangiyo bat ka jing dawa ka jongi ka kremla ban urlong namar baka council ka kremla ban ay ka jawab ka kertum ka jingpan ka jongi harina ka leng ka jongi ila bopor apo ka katsan sengi bagi dai ban jawab lem kumta mat biang ya ka jeki jong pajba ukun ajar ka in simpan de ka tinjam bangin yan da kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti min sampai ke karai perkarai kalong kabakado ka syang apa ba lara apa ba wong bangin dia angne tak ada begini ya karai inwan beng angne apa ka katan sengi bangin dia angne tak ada baka KCDC kan ay ka jebab hangi ukun wajar juga Himalang ren ngimla ban syong klikti bat ngimla aru ban yuroi ka hok ka jongi kata kadai ka jibet sengi ka jongi bat kata kadai ka jebab ka jongi katan sengi mar beng ka jingi ke jongi bat pi ke isi kata kadai ka jibet sengi ka jonga hakane ka por ka pamenta Meghalaya Post.news.